ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها Were. وجعل بينكم مودة ورحمة ومن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Oleh. ومن آياته خلق السماوات
Inna fi dzalika laayatin wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtighaa'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbagai yang persembahan dari anggota Ikatan Persaudaraan Qori dan Hafiz-Hafizah Kota Langsa yang dilantunkan ayat suci Al-Qur'an oleh Tunku Muhammad Haizir S.Ag merupakan Qori nasional kita.